Nasa dino, ket sa balimot kadakwada, no deti ket panagdor as, adamo deti makongko nga tarip nung tiili. Ayun, ni ABC President Virgilio Calahate. Nasa lunsod tayo met no anan mo digitoy tarip nung tiili. Apay ada tarip nung tiili. Apay ada digiti mong ungtan kas jay. ag naknakam kayo nga kakapitan kung nakanumot ay naganan ni Apo Mayor dita ngay Badok Ilocos Norte. Siguro adalang digiti sa anda nga na meet Apo ang dito yan nakadong awards when digiti award giving bodies nga may bumisita kahit makamot na digiti areas nga saan nga naka or barangay in Badok Ilocos Norte nga saan nga nakapasa anyaman digitoy nga ganan digitoy test para ka digitoy nagdudo mga barangay dita ngay Badok Ilocos Norte. Nakasarita tayo Apo ni ABC Federated President ng Badok Virgilio Calahate maipanggep ka dito tarip nung itiili dita ngay Badok Town Ilocos Norte. Good morning Apo. Dati nga min topic tatay ni pangipade JOD nga dati kita madama nga may kang sayang ka dito tayo tili tayo nga Badok tanang ganyan siguro dahil baga ako mayor tatay regarding Apo kada ito kita 5 laangan nga munisipyo tisaan makapasakit may isa kami kadigay 5 dati kita ngamin dati kita bunutin dano ng barangay di mabalindang ako ng inspeksyon ng at the time schedule. Kita so happy na po nga napasama kiti may isang schedule da nga saan nga nakapasada ito may isang barangay tayo iti nga Badog. Kagayam dito madi nagkapasan di may isa automatic na back to zero. Dati alagadan dito sa Japon nga ingunam-gunam tatay yung mayor nga dapat kita mawagbalin niya aktibo amin di barangay officials panggapap ko dito nga programa ti gobyerno. Ngem ka kanayon yung ba't nga i-dardarirag ako ABC being the head of the barangay officials iti entero Owen, pudnula unay nga saan nga nagkurang sa kanayon yung pamalagip pakairamanan po iti nga dati kita kanayon nga may palpalagip nga aramidin tay amin iti wagas tap ng tigas kita maperte nga tayo ko natayon adalat ta digiti panagdiway digiti kakadwa at sipod nga rod iti kado siguro iti trabaho mo iti komunidad. Kita dating nangangantayo mo iti panagsarita ni Apo Kapitan Edgar Laida tatay pinagpapandawat na iti dispensa at sipod saan na naandaan dating aramid naman pa'y inaingkarigatak ko na naman tatay inkarigatan naman ngayon aramid si labangan na ngam that time po nga napandagat naira na launay di nga saan da nga nakita prior ka di nga inspection na isagana da according kay pana. Congratulations Manila. Okay, and of course, dating nga barangay Apo, the Apo ABC President Virgilio Calahate. As of course, isot ama digiti kakapitan, nakagunod damat iti pamadayaw Apo, one of the cleanest, greenest, and at the same time Apo top performing barangay in Badok Ilocos Norte. Adot agsalusod anang amin data ZOD. According to Health Apo, ZOD stands for Zero Open Defecation. Ano digito? Excuse me kadigiti mangmangan apay ZOD iti qualifications na or nag-i-check da. Malagi pinigiti diaper. Okay, di ba? Dapat digiti diaper ket may dispose nga na imbag iti pagbasuraan. Ayan. Amutay-muten nga dadete rugit na kadeta. Masapol nga tunggal barangay ket maadaan zero. Dapat. Gimno adalang may isa kadigiti barangays iti may isa nga ili ket makitaan da nga adapay lang digiti diaper nga naiwarwarang iti aglawlaw. Automatic in the entire municipality ket bagsak da iti zero open defecation. Yeah? Okay. No adagwarang nga diaper. So dijay. That status given to status given to communities
where households have stopped openly defecating. It's a health practice that ensure no human feces are exposed to the environment. Awan agwarwarang nga diaper. Ayan. Tapno makagunod ka, dapat 0. 80 anyaman nga barangay. Kasi no, may isa lang nga barangay nga Adanti Castoy, bagsak, intero nga ili, mga idol. Okay? Ayan. And nakagunod ba ta Cleanest and Greenest, iti barangay Gabot Norte, Badok, Ilocos Norte. Congratulations sa Gabot Norte. Much dati ket efforts di amin nga bumarangay saan lang dati mo tidyang ng ket di dati ket mo ba ni tinolong ket sapay ko mata kan kalayon nga kasto iti pinagtinonos ken pinagtinolong agyaman na kan kalayon kadigiti kalugaran ka barangayan kayo iti kan tuloy nga suportada kadigiti kakadwa kan sir iti barangay di barangay official sa amin nga BSW ken dagiti amin nga lumugar iti barangay dati kita ahaan lang dati namotive yang but amin kami ket nag-efforts. Ayan. Okay, nag-effort da amin. And at the same time, Apo, na big pa ni ABC President Virgilio Calahate, akas may sa kadigiti top performing Ilocanos. Ang in-award pa Apo iti Ilocos Times, idi na minsan nga aldaw. Dinggente man Apo, digito'y casting up leadership nga papaay na ditangay Badok, Ilocos Norte. Mga idol, okay? Hindi kayo saan lang iti iti gobyerno, saan lang ang mapaantaring iti opisina, gata kas may isang ABC President, kaya iti Apo ito magkita tayo, tapos tigas ka, natinpintas pa iti panagkukoordinar, na panagkeke sa iti bumarangay, tapos na magkapagsasalita personal, kaya magkita tayo mo iti ragsagda, nukas diya nga mabisita tayo iti barangay. Okay. Thank Okay, and congratulations once again ang Gabot Norte, Badok, Ilocos Norte, top performing barangay ng Badok. Ayun.